možda neko po riječi uvoda od samoj temi. Tema današnje propovedi je sila Carstva Božjega. Vi znate da je Carstvo Božje ili Carstvo nebesko centralni pojam u propovedanju Isusa Hrista. Ako trebamo da sažmemo u 2 riječi šta je Isus učio i radio 3,5 godine za vrijeme svoje službe, to je Carstvo nebesko. Sve što je učio, sve što je govorio, sve što je radio je bilo vezano za izgradnju, za napredak Božjeg carstva. Naravno, Božje carstvo nije teritorijalno. Nema svoje geografske granice, već Božje carstvo u stvari podrazumeva Božju vladavinu u životu ljudi. Postoji jedan tekst u Novom Zavetu, to je tekst 1. Korinćanima 4:20, u kojem apostol Pavle pokušao u jednoj jedinoj rečenici da sažme suštinu Božjeg carstva. I Pavle kaže da carstvo Božje nije u reči, nego u sili. Braći i sestre, mi smo izuzetno jaki na reči. Mi kao adventisti imamo izuzetno veliko znanje o Bibliji. Proučavamo Bibliju svaki dan. Stihove znamo napamet. Ali Pavle kaže, sve je to bitno, ali da li je to dovoljno? Božje carstvo nije u reči, nego je u sili. Da smo mi iskusili u svom životu silu Božjeg carstva? Ili imamo veliko znanje, ali osjećamo da je naš duhovni život pomalo suv i da je potrebna neka duhovna kiša da nakvasi naš duhovni život. Ovog prepodneva razmišljat ćemo o tome šta to znači da je carstvo Božje u sili Božjoj. Kako ta sila funkcioniše? Kako evanđelje deluje u praksi, u mom životu? Kako menja život ljudi i kako menja moj život? Znate, kao crkva pokušavamo da širimo istinu o Bogu. Naš cilj je da večna evanđelje dođe u svaku kuću u Makedoniji i na čitavom svetu. Međutim, budimo iskreni. Ako smo pošteni i proanaliziramo stvari, onda vidimo da je to jako veliki zadatak i nekako osjećamo da nas je malo za taj zadatak i osjećamo da je naš uticaj adventista mali u društvu u odnosu na druge uticaje oko nas. Postavlja se pitanje, odakle ja kao vernik da crpim snagu, pored svih svojih mnogobrojnih obaveza, da se aktivno uključim u Božji posao. Posao misiostva ili, ako želite tako, u posao izgradnje njegovog carstva. Na ova pitanja pokušat ćemo pronaći odgovor u jednom biblijskom tekstu koji je zapisan u Delima apostolskim u 16. glavi. Ja vas pozivam da sada otvorimo knjigu Dela apostolska, 16. glavu. Prije nego što čitam tekst, možda da kažem da je u ovoj glavi opisano osnivanje prve hrišćanske crkve u Evropi. To se dogodilo tokom Pavlovog drugog misijonskog putovanja. Reč je o gradu Filipi i možda neko od vas imao prilike da posjeti Filipu. Filipa se nalazi pored današnje Kavale preko puta ostrva Tarsus. Nije toliko daleko od vas, možda od Kavadaci, pa je kazao bi možda jedno 200 km, otprilike 200-250 km. Inače, grad Filipa je dobila ime po Filipu Makedonskom, ocu Aleksandra Makedonskog, je tako, koji je u stvari Filipu izgradio kao tvrđavu. Izgrađen je u ratu protiv Tračana da zaštiti lokalno stanovništvo i ovo je bio strašno bogat kraj. Znači, izuzetno jaki rudnici blaga su bili u blizini Filipe, međutim, već u vrijeme apostola Pavla ti rudnici su bili iscrpljeni. Ono što je bitno za razumevanje našeg teksta, da je Filipa u stvari jedna rimska kolonija. Šta su to rimske kolonije? Poznato je da su rimske kolonije mjesta gdje su naseljeni bivši legionari. Znači, legionari su se bodili 25-30 godina u legiji, zavisi ko kako, možda neko čak i 20, u prosjeku 25, onda su otišli u penziju, nisu oni bili stari
i onda su bili naseljeni na određene lokacije, dobili su velika imanja i tako dalje, i tu su živjeli sa porodicama, i to su kolonije. Ono što je bitno da su, pazite, to su bivši vojnici koji su se borili za Rim, koji su išli u ratove. I Rimljani, stanovnici u rimskim kolonijama su bili veći Rimljani nego Rimljani u Rimu. I Filipa je bila upravo jedna takva kolonija. Jako teška teritorija za evanđelje. Ko bi krenuo baš u Filipi da osniva prvu crkvu u Evropi? Ali Bog je poslao Pavla baš u tu crkvu. Tu se obraćaju prvi vernici u Evropi i tu se osniva prva crkva na našem kontinentu. Čitat ćemo sada izveštaj, tekst je malo duži, ali bitno je da ga pročitamo kompletno, jer vidjet ćete da ako ne pročitamo ceo izveštaj, mi ćemo samo delimično razumeti sve što se ovde događa, jer ovaj tekst nosi jako veliko iznenađenje za nas. Ja sam mnogo puta čitao ranije ovaj tekst, više desetina puta, ali tek pre možda 1, 2, 3 godine sam uvideo u stvari neke stvari u ovom tekstu što su zaista suštinske i što bih želeo s vama podeliti. 16. glava, čitamo od 13. stiha. A u dan subotni iziđo smo iz grada k vodi, da beše bogomolja, i sedavši govori smo ženama koje se bijahu sabrale. I jedna bogobojazna žena po imenu Lidija iz grada Tijatijskoga, koja prodavaše skedle, slušaše, i Gospod otvori srce njezino da pazi na reči Pavlove. A kad se krstio ona i kuće njezina, moljaše nas govoreći: ako mislite da ja verujem Gospoda, uđite u moju kuću i živite, i natera nas. A dogodi se kad iđesmo na molitvu da nas sretna jedna robinja koja imaše duh pogađački i vraćajući i donošaše veliki dobitak svojim gospodarima. Ova pođe za Pavlom i za nama i vikaše govoreći: ovi su ljudi sluge Boga najvišega koji javljahu nama put spasenja. I ovako činjaše mnogo dana. A kad se Pavlu dosadi, okrenuo se i reče duhu: zapovedam ti imenom Isusa Hrista, iziđi iz nje. I iziđe u taj čas. A kad videše njezini gospodari da iziđe nada njihova dobitka, uzeše Pavla i silu i odvukoše ih na pazar knezovima i dovedavši ih vojvodama rekoše: ovi su ljudi Jevreji i mute po našem gradu i propovedaju običaje kojih nama ne valja primiti ni tvoriti, jer smo Rimljani, pazite, rimska kolonija. Kaže, Rimljani smo. I sleže se narod na njih i vojvode izdeše im haljine i zapovediše da ih šibaju. I pošto ih zdravo izbiše, baciše ih u tamnicu i zapovediše tamničaru da ih dobro čuva. Primiše takvu zapovest, oni baci u najdalju tamnicu i noge im metnu u kladu. A u ponoći bijahu Pavla i Sila na molitvi i hvaljahu Boga, sužnih slušahu. A u jedanput, tako se vrlo zatrese zemlje da se pomesti temelj tamnički i odmah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi. A kad se probudi tamničar, vide otvorena vrata tamnička, izvadi nož i šaće da se ubije, misleći da su pobegli sužnji. A Pavle povika jakim glasom: ne čini sebi zla nikakve, jer smo mi svi ovde. A on, zaiskavši sveću, leće i drčući, pripade Pavlu i Sili, izvedavši ih napolje, reče: Gospodo, šta mi treba činiti da se spasem? A oni rekoše: veruj Gospoda Isusa Hrista i spašeš se ti i sav dom tvoj. I kazaše mu reč Gospodnju i svima koji su u domu njegovu. I uzde ih u onaj sakat noći, opreju rane i krsti se on i svi njegovi odmah. Obratit ćemo pažnju na 3 stvari na osnovu ovog teksta. Na prvom mjestu, ko su ovi ljudi o kojima čitamo? Da bi razumeli Pavlu pojentu, bitno je da jasno vidimo kakvi su to ljudi koji evanđelje doseže, kakve karakteristike oni imaju. Na drugom mjestu, kako ih Bog doseže, kako dodiruje njihova srca, kako menja njihove živote. I na trećem mjestu, šta možemo da naučimo za nas danas iz ovog događaja o evanđelju i o Božjoj sili. Pa hajde da krenemo redom na ova 3 pitanja. Ko su vernici prve evropske crkve? Vi ste zapazili iz teksta. Koga spominje biblijski tekst?
tekst spominje 3 osobe, je tako? Imamo jednu bogatu ženu, Lidiju, imamo jednu robinju i koga još? Imamo tamničara. Riječ je o ljudima koji su totalno različiti, 3 različita svijeta. Na prvom mjestu oni su različiti po nacionalnosti. O Lidiji čitamo da potiče iz kog grada? Iz Tijatire. Gdje se nalazi Tijatira? U Maloj Aziji. A gdje se događa ovaj događaj? U Evropi, na drugom kontinentu. Makar jezik robinje je verovatno grčki, dakle bila je Grkinja. A tamničar je Rimljanin, jer u ono vreme ovakve važne službe kao direktor zatvora su se povjeravali bivšim rimskim vojnicima, veteranima. Dakle, imamo jednu osobu iz Azije, jednu osobu iz Grčke i 3. osobe iz Rima. To su ljudi koji su skroz drugačiji u kulturi, u običajima, u vrijednostima, u razmišljanju. Međutim, ovi ljudi su skroz drugačiji i u ekonomskoj situaciji. Lidija je bila skoro na najvišoj lestvici društvene klase. Bila je jako bogata. Mi tačno znamo da Tijatira u to vreme je u stvari bio jedan veliki trgovački centar. Mnogi cehovi su imali baš Tijatiru za centar, trgovački centri. I ova žena, jedna bogata poslovna žena, ona najverovatnije stalno putuje, obilazi čitav svijet, ona je predstavnik, trgovački putnik, verovatno, ili možda čak i vlasnik nekog od ovih cehova, ima poprilično lijepu imovinu, verovatno ima nekoliko kuća, jako je bogata, jako je uspešna. Sa druge strane, robinja je sušta suprotnost Lidije. Ona dolazi iz najniže moguće klase. Ona nema ništa. Ne posjeduje čak ni svoj život, jer je ona robinja. Drugi vladaju nad njome. Neki smatraju da najverovatnije su je roditelji prodali još kao dete, pošto nešto nije bilo u redu sa njom, možda je bila maloumna, to su često radili u to vreme, da kad vam se rodi dete koje vam nije skroz zdravo, ili u umu, ili fizički, onda se to proda u rob, da bi roditelji se oslobodili muke i zaradili novac na detetu. A tamničar je predstavnik radničke klase. On nije bogat, ali ipak ima nešto. Ima posao, ima platu, ima uslove za jedan normalan život. Znači, on je predstavnik niže srednje klase ili ljudi koji žive od plate. Ovi ljudi se razlikuju po pitanju duhovnosti. Bogata poslovna žena nešto traži. Možda je zavidimo, jer ima puno novca, jer putuje čitavim svetom, jer niže uspeh za uspehom u poslovnom svetu. Međutim, iz biblijskog teksta možemo zaključiti da i pored uspeha, i pored novca, i pored svega što je imala, postoji jedna praznina u njoj. Ona kao neznaboškinja traži duševni mir i kao neznaboškinja okreće se religiji Starog Zaveta. Na prvom mjestu, jeli? I ta religija je bila u antičkom svijetu jako prezrena i odbačena. Nema ni neke lepe sinagoge u Filipi. Gdje se sakupljaju vjernici? Šta smo čitali u biblijskom tekstu? Pored reke. Pored reke. Zašto pored reke? Pa ne zato što suviše vole prirodu, nego zato što je bilo pravilo u antičko vreme da vi morate imati 10 vernika, muškaraca, da bi se otvorila sinagoga. Što znači da u Filipi nema ni 10 muškaraca vernika. Zato se oni skupljaju pored vode. Lidija ima sve. Puno je postigla kao žena. Većina žena ni danas u mnogo otvorenijem društvu ne postigne ono što je Lidija postigla. I odjednom osjeća neku prazninu. Odjednom osjeća da nešto suštinski fali u njenom životu. Krši svoju tradiciju i hrabro okreće se traženju rješenja. Okreće se Starom Zavetu, Bogu Starog Zaveta
jer nešto nedostaje u njenom životu. Nasuprot organizovanom životu Lidije, život robinje je u potpunom haosu. Na interesantan način ona zna puno o Bogu, ali neizvidlije. Ne kroz sile zla koje su je posjedovale. Tamničar, šta da kažem u njemu, pa on je jedan bivši rimski vojnik koji u svom životu video već sve i svašta. Video je puno patnji, godinama se borio u rimskim legijama, ko zna šta je na frontu doživeo, možda je ubio velik broj ljudi. I ovakve ljude, kao što je Tamničar, ne zanima puno u životu. Kao što su Rimljani kazali, dajte narodu hleb i cirkus i narod će biti zadovoljan. Samo da ima jedan dobar posao i da kad dođe kući sa posla, da može uzeti čašicu vina, da sedne za sto i da zaboravi za koji sat muke života. Međutim, prema duhovnim stvarima, prema suštinskim pitanjima života, ovakvi ljudi su totalno ravnodušni, njih ne zanimaju takve stvari. Zanimljivo je posmatrati kako Bog traži ove ljude koji su toliko različiti. Ne primenjuje isti metod sa svim ljudima. Ovi ljudi se nikada ne bi sreli. Međutim, na čudesan način evanđelje i povezuje. I ovo šareno, čudno društvo postaje verništvo prve mesne crkve u Evropi. Obratimo pažnju na koji način Bog traži ove ljude. Poznato je da su ljudi jako različiti i da postoje više kategorija ljudi kad je riječ o učenju. Ne učimo svi na isti način. Ima oni koji vole da steknu što veće znanje, vole jako da čitaju knjige, časopise i tako dalje, jer zahvaljujući znanju u stvari i naučnim činjenicama razvijaju svoje stavove. Međutim, ima i druga grupa ljudi koji intuitivno uče, prednost daju iskustvima i kada vidi da nešto funkcioniše u praksi, tek su tada spremni da stvari vidi u drugačijem svetu. A postoji i treća kategorija ljudi, čiju pažnju će okupirati samo dramatične činjenice. Znači, samo ako se nešto dramatično dogodi, samo onda su spremni da reaguju. I Bog jako dobro zna da smo različiti. I Bog upravo zbog toga prilazi ljudima tamo gdje oni jesu i zove ih sebi. Zapazimo kako Bog suočava sa evanđeljem naše tri ličnosti iz dela 16. glave. Kako Bog traži Lidiju? Pazite, Lidija je jedna racionalna osoba, organizovana osoba. Bog je traži preko Pavla, na taj način što Pavle počne da razgovara sa njom. Racionalno, zajedno su na mjestu molitve, pored reke, razgovaraju. Ona već ima određeno znanje o Starom Zavetu, zna nešto o zakonima, zna nešto o žrtvama i ona već traži Boga. Nešto već zna, ali traži nešto sigurnije. Traži neki oslonac u svom životu koji će biti u isto vrijeme i izazov za nju. Pazite, ova žena je jedno racionalno biće na koje će uticati argumenti i činjenice. I Pavle počne da razgovara sa njom. Racionalno objašnjava argumente, objašnjava činjenice i odjednom šta se dogodi. 14. stih kaže: i Gospod otvori srce njezino. Mi bi kazali, upalila se lampica, jel' tako? Ili sklopile su se kockice. Gospod je otvorio njeno srce i obraća se. Nemojmo zaboraviti da je ona bila prozelita. Prozeliti su oni koji su iz neznaboštva prešli u jevrejsku religiju. Znači, već su nešto ostavili za sobom. I najteže je bilo obratiti prozelitu u to vreme. Osobu koja je već nešto žrtvovala da bi postala deo jevrejske religije. Znate, kad je Pavle išao od grada u grad, uvijek je prvo otišao u sinagogu. To je bila njegova strategija. I ljudima je objasnio kako trebamo da razumemo Hrista u Starom Zavetu. Krenuo je od zajedničke tačke, nikad nije gledao da gradi zidove,
nego je gledao da gradi mostovi. Šta je to što je zajedničko? Objasnio je da svaka žrtva, svaka institucija, svaka car, svaki opis, svako proročanstvo, sve to dostiže svoj vrhunac i ispunjenje u Isusu Hristu. Međutim, samo je Jevrejima pristupio na takav način. Kada je Pavle otišao u Atinu, tamo je sreo ljude koji ne poznaju Stari Zavet. I njima je prišao skroz drugačije. Uopšte nije ni govorio o Starom Zavetu, jer ljudi ga nisu poznavali. Kako traži Bog robinju? Kako Pavle radi sa robinjom? Skroz drugačije nego sa Lidijom. Pavle nije seo da proučava Bibliju sa njom. Dešava se jedna skroz druga stvar. Lidija uči kroz razum, a robinja na intuitivan način. Kroz iskustvo, kroz osjećanja. Ona već ima neko znanje o Pavlu i Bogu. Šta ona kaže? Kad je video Pavla, 17. Ovo pođe za Pavlom i za nama i vikaše govoreći, znači vikala je po gradu, na ulicama. Ovi su ljudi, sluge Boga najvišega koji javljaku nama put spasenja. Otkud je ona to znala? Otkud je ona znala da su Pavle i Varnava sluge Boga najvišega? Otkud je znala ko je to došao u grad? Biblija daje jasan odgovor. Ona je bila opsednuta đavolom. Mi bi danas kazali, bila je spiritistički medijum. A đavo jako dobro zna ko je Bog. Đavo jako dobro zna ko su Božje sluge i kako sluge Bogu. Jer đavo jako dobro prati šta se događa u svijetu i šta se događa sa Božjim narodom. Postoje dva pitanja koje trebamo postaviti u vezi ove robinje. Tad je ona kazala istinu. Da su Pavle i Sila sluge Boga najvišega. Je li kazala istinu? Kazala je, tako je. Što se onda to nije svidjelo Pavlu? Pa ona je išla na ulici i reklamirala je njih. Govorila je ljudima istinu. Što se to nije svidjelo Pavlu i njegovim saradnicima? Zato nije bila dobra reklama. Tu proroštva u knjizi Dela apostolska objašnjava stvari. I tu proroštva kaže da u stvari čitav grad je jako dobro znao ko je ova robinja. Svi su znali da njeno proricanje u stvari potiče iz sotonskog izvora. I kad je ona počela da kaže, govori svima i da reklamira Pavla, onda htjela je da stvori takav utisak, u stvari đavo kroz nju, da ono što Pavle iznosi sa svojim saradnicima, u stvari dolazi iz istog izvora, kao što ona iznosi. I Pavle je htio da povuče jasnu crtu, da ljudi ne mešaju njena proroštva i njegovo propovedanje. Koliko dugo je ona vikala ovu rečenicu po Filipi? Šta kaže tekst? Pogledajte tekst. Šta kaže tekst? Koliko dugo je ona to govorila? Vikao je 18. stih i ovako činješe koliko dana? Šta kaže u makedonskom prevodu? Molim? Mnogo dana. Pa što Pavle nije prvi dan presekao? Što je Pavle odlagao? Ja bi verovatno odmah želio da reaguje na Pavlovom mjestu, je li tako? Međutim, Pavle je odlučio da reaguje tek tada kad me je to Bog kazao. Iako bi ova devojčica poprilično nervirala. Da je Pavle odmah rešio ovaj problem na početku svoje službe u Filipi, verovatno malo ljudi bi to vidjelo i malo ljudi bi čulo o tome. Međutim, kad se ovo čudo dogodilo, onda su svi već znali za Pavla i za njegovo propovedanje i svi su jasno mogli da vide da u stvari ovo čudo
je jasna manifestacija pobjede Božje sile nad Sotonskom. Konačno tu je i tamničar. Kako se ova osoba obraća u događaje? Na njega ne utiču argumenti. Džabe bi ga zvali na evangelizaciju, džabe bi mu ponudili se moliti za njega. To njega prosto ne zanima. Ovog čoveka pokreću dve dramatične činjenice na razmišljanje. Prvo, dobio je zadatak. A zadatak je bio da zatvori Pavla i Silu u zatvor. Ali događa se jedna jako čudna stvar. Kako se ljudi u zatvoru ponašaju? Pa nisu baš oduševljeni, jel tako, što su došli u zatvor. Međutim, ovdje imate ljude koji totalno neočekivano reaguju. On ih zatvara, a ovi ljudi u ponoć počnu da pevaju i počnu da hvale Boga. I on se pita, šta se to događa? Su normalni ovi ljudi? On je vidio mnogi ljude kako psuju u zatvoru, kako plaču u zatvoru, kako upadaju u depresiju. Međutim, smirene duše koje hvale Boga i pevaju, nije još video. I on počinje da razmišlja. Ko su ovi ljudi? Ko je ovaj Bog o kome ovi ljudi govore? Ko je ovaj Bog koga su u stanju da njegovi vernici slave pretučeni u zatvoru u ponoć? I onda događa se druga činjenica, a to je zemljotres. Pre zemljotresa on je imao ključeve, sve je bilo u njegovoj ruci. A posle zemljotresa on je u ruci Pavla, Sile i drugih zatvorenika. Odjednom se menja situacija. Zakon je u to vreme bio takav da kada jednom vojniku poverite nekog roba i taj rob mu pobegne bilo iz zatvora i bilo gde da je vodio tog roba, on je trebao životom svojim da odgovara za roba. I ovi robovi nisu pobegli. Evanđelje dopire do srca ovog tamničara zahvaljujući delima. Vidjeli smo tri totalno različite čovjeka, tri totalno različita načina kako se pokazuje sila Božjeg carstva u njihovom životu. Ovi ljudi su totalno različiti, rekli smo, po nacionalnosti, po ekonomskom statusu, duhovno su različiti, uče na različiti način, međutim u jednoj stvari su isti. Nije samo robinja rob, nego su robovi i ostalo dvoje. Kao što znamo, čovjek je stvoren na takav način da nekoga ili nešto služi. Mi imamo kao ljudi potrebu, unutrašnju potrebu, da neko ili nešto stavimo iznad sebe, da mu se klanjamo, da se divimo. To nekome takvi smo. Ako to neće biti Bog, onda će to biti neki čovjek, ili će biti neki lažni idoli, lažni robovlasnici. Zato su toliko popularni danas pevači, glumci, fudbaleri i tako dalje. Jer čovjek ima potrebu da se nekom strašno divi. I ti robovlasnici često kontrolišu živote ljudi. Pogledajmo samo ovaj događaj. Tamničar je imao ključ u svojoj ruci, ali da li je on bio slobodan? Nije. I on je bio rob. On je bio rob svog posla. Pazite, želi da oduzme svoj život zato što nije posao odradio kako treba. Zato što su mislili da su pobegli robovi. Pazite, iako zakon kaže da ako nekom pobegne rob, da treba da plati svojim životom, ovdje su se mogle stvari objasniti. Pazite, zemljotres je bio. Pa ne možete vi kontrolisati okolnosti u jednom zemljotresu. Međutim, pazite, on želi da ipak oduzme život jer osjeća da ako nije odradio svoj posao kako treba, onda je već izgubio i svoj ugled, svoj čast u očima, svojih šefova, onda ne vredi ni živeti. Onda sve mu je kraj.
I tako je razmišljao jer je on bio rob svojih dužnosti, rob svog posla. Lidija, bogata poslovna žena, koja je imala sve u svom životu, bila je rob novca, rob karijere, rob uticaja, rob biznisa. Ali ona ipak osjeća da nešto nije u redu u njenom životu. Osjeća neki unutrašnji nedostatak. Osjeća da nije slobodna i traži mogućnost oslobođenja. A robinja, ona očigledno nije slobodna, ni spolja, ni iznutra. Iznutra đavo je kontroliše, a spolja ima svoje gazde koje kontrolišu njen život. Šta se ovdje događa? Kakvo je ovo čudno društvo? Ovi ljudi se nikada ne bi sreli. Poslovna žena nikad ne bi otišla u zatvor. Robinja se nikad ne bi srela sa poslovnom ženom, možda samo usput na ulici. I sad ovi ljudi čine prvu hrišćansku crkvu na našem kontinentu. I Pavle propoveda ovim ljudima mogućnost oslobođenja, jer je i on rob, ali je on rob drugog gospodara. On je rob Isusa Hrista. Vi znate da na početku njegovih poslanica Pavle vrlo često, kad se predstavlja, on kaže da je sluga Isusa Hrista, u stvari grčka reč u Novom Zavetu, koji prevodimo sluga, doulos, znači, bukvalno znači roba. Rob, a ne sluga. Međutim, jedino Pavle ima takvog gospodara koji je u stanju da oprosti. Njegovo telo, njegova duša pripada Isusu Hristu. Ali taj Isus je drugačiji od svih gospodara. Ostali gospodari iskorištavaju svoje podanike. Pogledajte, Taničar je bio spreman da ubije sebe samo zato što nije zadovoljio svog gospodara posao. Siguran sam da bi robinja izgubila svoj život posle određenog vremena, da nije izvršavala svoje dužnosti. Gazde bi kazali, zašto da je hranimo ako nam ne donosi profit? Ali Pavle, koji je također rob je takvog gospodara koji ga nikad ne bi iskoristio. Isus je najveći blagoslov u tvom životu. Isus te nikad ne bi iskoristio. Isus ti daje slobodu. Isus ti daje ispunjenje. Bez obzira kakva da je bila tvoja prošlost. Isus je spreman da ti oprosti i pruži mogućnost novog početka. Isus te nikad ne bi iskoristio. Postavlja se pitanje, gdje smo mi u ovom događaju? Kakve pouke ja mogu za svoj život izvući iz ovog biblijskog teksta? Predložio bih 4 pouka. Vi možda možete još naći pouke čitajući ovaj tekst. Prva pouka je da Božje evanđelje ima ogromnu silu. Evanđelje nije jedna tradicija. Evanđelje nije jedna navika. Evanđelje nije 28 tačaka na jednom papiru. Evanđelje je sila. Sila koja je u stanju da preobražava život čovjeka, bez obzira kakav je taj život. Da li postoji neko u tvojoj porodici, tvojoj rodbini, među tvojim poznanicima, o kome misliš da on nikad neće postati adventista? Ili ima takvog čovjeka? Ako tako razmišljaš i kažeš za njega, nema ništa od njega, nikad se on neće obratiti. Mogu ja 50 godina se molim, nema ništa od njega. Ako tako razmišljaš, onda ne razumeš suštinu evanđelja. Ne razumeš suštinu evanđelja. Imaš jako malog Boga, za koga misliš da nema dovoljno snage da menja živote ljudi oko tebe, a i tvoj život. Nemojmo imati ograničenu predstavu o Božjoj sili. Bogu ništa nije moguće, ništa nije nemoguće. Mi smo ti često koji vežemo Božju ruku. Druga pouka je da evanđelje je jedina sila koja je u stanju da spoji ljude na ovakav način. Ste zapazili kako je to šareno društvo? Bogata poslovna žena, organizovan život, bistra, pametna osoba. S druge strane, robinja koji s turističkim medijom i tamničar jedan tamo koga ništa ne zanima.
borio se tamo u legionima 25 godina. Ovi ljudi se nikada ne bi sreli na ovaj način. A sada upravo te ljude u jednom gradu dodiruje evanđelje i postaju braće i sestre u Hristu. Pomislimo samo kako je Pavle reagovao. Nije bilo lako krenuti u Europu da radi misionski posao. Drugo je Mala Azija. Drugo je Antiohija i tamo okolina. Pazite, Europa. Tu je Grčka u Europi. Izvinjavam se, Makedonija, je li tako, u to vreme, taj deo. Tu je Rim, je li tako. Europa je ipak jedna skroz druga zemlja nego Mala Azija i tamo Antiohija i okolina. I Pavle se pitao, vidio je čovjeka Makedonca kako da zove i pitao se da će neko uopšte da veruje u toj Evropi. Da će tu biti duša koji će se otvoriti za Hrista. I sa velikim strahom je krenuo na ovaj kontinent i došao u Filipu. Pomislimo samo na to da je Pavle bio farisej pre svog obraćenja. I kao farisej, on se svakog dana molio molitvu: Bože, hvala ti što nisam sluga ili rob, nisam žena i nisam neznabođac. Svaki farisej se molio tu molitvu. Bože, hvala ti što nisam rob, što nisam žena i nisam neznabođac. Koga Bog dovodi Pavlu u prvu njegovu crkvu u Evropi? Jednog roba, jednu ženu, jednog neznabođca. Šta je s time hteo Pavle da pouči Bog? Da evanđelje ne poznaje granice. Bogu je sve moguće. Ja mislim da je Pavle puno naučio ovde u Filipi. Da li bi ti želeo da prenosiš ovo evanđelje? Pozvani smo da to činimo ne samo u Kavadarcima, nego i okolnim mestima ovde u Makedoniji. Međutim, iz ovog događaja moramo da naučimo da u tom svom naporu trebamo da budemo fleksibilni. Svako će čuti na drugačiji način. Neko će brzo odgovoriti na njega, ako neki je potrebno duže vreme, čitav proces, možda i više godina, ali pre svega potrebno je da tvoj život bude autentičan. Jer samo ako ti si kako trebaš, samo onda možeš druge spašavati. Ako je tvoj život autentičan, onda možeš isto ljubav drugima pokazati. Treća pouka je da osnovni kontekst za propovedanje evanđelja je velika borba. 14 godina sam pastor. Radio sam u 3 okruga pre nego što sam došao u Uniju, a nijednu dušu nisam doveo Hristu bez velike borbe. Uveren sam da u gradovima, kao što je i Kavadarci ovde za ovaj čitav region, postoji jako velika borba za ljudske duše između sila tame i svetlosti. Jer propovedanjem evanđelja, u stvari, mi ulazimo u jedan duhovni rat sa silama tame, jer želimo da uzmemo njihove ljude i da ih prevedemo Hristu. I u tom ratu nismo bezbedni bez molitve i bez posvećenog života. Naravno, postoji i posljednji slučajevi kada se prenosioc evanđelja suočava direktno oči sa đavolom. I u delima apostolskim mi čitamo 3 takva slučaja. Baš ovdje imamo jedan slučaj, ova robinja iz Filipe. Međutim, čitali smo o Simonu Magu iz Samarije, također i o Bar Isusu koji je bio sa Kipra. Vrlo jasno je da bez molitve u službi evanđelja ne možemo biti sigurni. I još jedna pouka za kraj. Bitno je da znaš da pevaš pesmu i u ponoć i u zatvoru. Ako si u nekoj teškoj situaciji i ako zaista pripadaš Isusu, trebaš da imaš poverenje u njega, da Isus zaista vodi brigu o tebi. Možda su te okružili oblaci. Možda ne vidiš nikakvo rešenje. Možda osjećaš kao da je tvoj život u nekom lavirintu i ne znaš ni kuda da kreneš, kuda god kreneš. Uvek
vidiš zid ispred sebe, nemoj da se brineš. Postoji Bog kome si drag. Postoji Bog koji nije ravnodušan prema tvojim borbama, prema tvom bolu, i taj Bog te nikad neće zaboraviti. Pokaži svoje povjerenje u Boga i drugim ljudima. Ne dozvoli da tvoj unutrašnji mir zavisi od okolnosti. I ako želiš da ljudi oko tebe čuju glas dobre vesti, evanđelja, potrebno je da se oslobodiš svih robovlasnika u svom životu. Svet nudi toliko puno mogućnosti, toliko puno lažnih bogova, ali ti budi slobodan i kaži, ne zanimaju me te stvari. Isus Hristos mene zanima. Isus je moj učitelj. Njega želim da slijedim. Njegovu ljubav želim da predstavim ljudima oko mene. Brate i sestro ili sestro, ispitaj svoj život. Postavi sebi pitanje. Da li sam ja zaista slobodan? Ne pitam te koliko godina čitaš Bibliju, da proučavaš biblijsku pouku, nego sebi postavi pitanje, da li si ti zaista slobodan? Zaista nikoga i ništa ne služiš? Zaista ništa ne utiče na tvoje odluke? Ili možda znaš i osjećaš da si u nekoj vrsti ropstva? Možda imaš sve u životu, ipak osjećaš se kao Lidija da nešto nedostaje u životu. Nedostaje ta suština koju Hristos nudi. A možda i tebe neko ili nešto izrabljuje. Možda duševno, emocionalno ili materijalno. Ispitaj svoj život. Isus želi da ti da slobodu. Hrišćanstvo je religija slobode. A to možemo iskusiti jedino ako Isus stanuje u nama. Isus ne želi da bude samo posjetioc u tvom životu s kojim će se susretati povremeno u crkvi ili ne znam ja gdje. Isus želi da bude u tebi, da stanuje u tebi, želi prisnu zajednicu sa tobom, želi da ti da pravu slobodu. Neka nam Bog pomogne da možemo u svom svakodnevnom hrišćanskom iskustvu iskusiti silu Božjeg carstva. Jer Božje carstvo, šta je kazao Pavle, nije u rečima, nego u sili. Ta sila, kao što smo vidjeli iz biblijskog teksta, ne poznaje prepreke, ne poznaje nemoguće, jer je Bog specijalizovan za rad sa neobičnim slučajevima. A svi smo mi na svoj način čudni i neobični, stoga svi smo mi dobar materijal da Bog napravi nešto od nas za svoju slavu. Amen. Amen.